ساڵانە و لەوێ هەیڤێ هژمارەکە مەزن ji zelamên aynî û xilmetkar û rewşenbîrên Êzidiyan beşdarî rêwresmên çînîna zeytûna li Pirêzgeha Lalişê dibin. Mîr Amir Mehmûd Seydo ku êke ji bina mala mîrên Êzidiyan û dîsan wekû xilmetkarê Laliş wesa behsa çînîna zeytûna diket. Dîsa ka çawa dibite zeytû li Pirêzgeha Laliş kar pê hête kirin ji bo ronahiyê. اف خدمتها زيتونة وخدمتها بيروزة لالشا نوراني هر صال في وقت صالة اف خدمت كارت مالا شيخادي شحمو قندت زيديا وباجيارة زيدياتين الهيرة حاضر بن ووقت حاضرون الهيرة فان زيتونات كانوا فان زيتونا وقت هم كان بين خزينة المالا شيخادي ام خزنت كين حطا ايكي هيفا شار وايكي هيفا شار هر ديسا اف خدمت كار ديسا حاضر بين ام بين سر محصرات زيتي ام زيتي تشيت كين بيشتوي زيتي ام صافيت كين بين جيكي مقدسة بيسني جيها سندانا ام الودري خزنت كين واوي زيتي ام فتيلة مالا شيخادي بي قريت كين او شك صاد وشيست وشش فتيلة ام بي قريت كين جلای خوب خدمتکار و روشنبیرین êzidiyan wesa behsa pîroziya zeytûnê di aynî êziyan da dikin û dibêjin ku zeytûnê pîroziyeka mezin heye û dê bite egerê peydabûna ronahiyê li Pirêzgeha Laliş. دارا زيتوني دارا كبيروزر جملتي ازدي چونكي بآفا هيواني هاتيا افدانا حمو ورزة صالجية كسكا بتايبت او زيتوني تينا چاندنا توهت لالشي دا چونكي بعرض بيروزا لالشي هاتينا چاندنا وبآفا لالشي تينا افدان لورا گرينجي كخويا هي زيتي وزيتونا اجي هر سال وان زيتونا چننت ما یازده داک و دستپیکا ورز زوستانی و دستپیکا ورز بارید کنه زیت و زیت جیب کار تیتن تلالیش دا بو هالکرنا چرایا کو رامانا وی رامانا رونایا خودیا یعنی افکار حمو تتکرن اف زیتون حمو تینا چاندن و تینا چنین و تینا گواشتن و زیت چیت بتن او زيته هر برونايا وان شرايا او شراجي هر رامانا رونايا خدينا وجمع ازديا روناي رونا روجي رونايا خديا ورونا شرايا جي رونايا روجيا شيخادي خزن كريا زيتكا بيروزا بو 666 فتيلا في خسد صالة دوازده هي خزن كريا الخزينة شيخادي حاطا هيفاسي نهاية هيفاسي نزيك السفري قولا بيشتي هنجي ام داريخين وتباقشكن بآفيشون وام تعصركن صر طريقة كفن بو طريقة بريبو وبيشتينجي ام يتحول كان بقول وقصيد ودعاء ودروزا وشقلتو بيشا زيتي برنا خزينة شيخادي دەیەتە زانین کۆ پشتی بدمایک هاتنا چنینا دارên zeytûna di li cihekî taybet hêne hilgirtin heta hîva çar ku li wî demî dê rabin bi durustkirina zeytê ku ew zeyte jî dê hête bikar înanin li Pirêzgeha Laliş taybet jî bo hilkirina çirayan. Zeytûn tiştekî herî pîroz û giring e di aynê êzidiyan de. Lewra êzidî giringeke hera mezin didane zeytûnê ji ber ku zeytûnê de zeyt çêt bitin û dema zeyt jî durist bitin ronahî li Lalişa nûranî jî peyda bitin. Îrojek bizdehan kesan ji êzidiyan hatine xilmetkara şîxadî û zeytûna biçînînin da ku ronahî bitir li Lalişê peyda bit. Ekrem Derwêş, Gelî Kurdistan, Pirêzgeha Lalişa pîroz.